U jednoj sunčanoj dolini u selu podno šarenih brda, deca su trčala po livadi sa osmehom na licu. Oko njih cvetale su šarene bašte, a u daljini je tekla kristalno čista reka. Deca su živela srećno sa svojim roditeljima. Miris svežeg vazduha i prve pahulje bile su znaci dolaska zime. Vatra koja se osjećala iz pećina drva toplo je pucketala, dok su se deca spremala da izjure iz kuće. Za to vreme njihov tata je jakim zamasima ruku spremao još drva za predstojeću zimu. Maja se obukla na brzinu i brzo istrčala da uhvati neku belu pahulju. Kada je tata završio sečenje drva, ušli su zajedno u kuću, radujući se toplom čaju koji je mama pripremila uz kolač sa suvim šljivama i pečenom bundevom. Cele noći sneg je neprestano padao i do ujutru cela dolina je bila potpuno bela. Njihova kuća se jedva nazirala ispod snežnog pokrivača. To je bio siguran znak da će biti dovoljno snega za pravljenje Sneška Belića, za sankanje, a i za grudvanje. Marko i Maja od silnog uzbuđenja nisu znali čega će pre da se igraju. Pošto je taj dan bio 19. decembar, dan Svetog Nikole, kada on dolazi i donosi poklone, oni su ipak odlučili da prvo naprave Sneška Belića u slučaju da Sveti Nikola dođe prvo kod njih u goste. Hteli su da oni iznenade Svetog Nikolu. Kad je bio gotov Sneško Belić, krenuli su na sankanje. I dok su se sankali, začuo se zvuk kopita i zvončića. Deca su iznenađeno pogledala u pravcu zvuka i ugledali Svetog Nikolu na saonicama koje su bile ukrašene praporcima i lampionima. Sveti Nikola je sa Markom i Majom ušao u kuću i seo pored peći. Deca bi se tiho smirila i sa osmehom slušala njegove priče. Pričao im je o čarobnim zemljama, veselim vilenjacima i avanturama koje je doživljavao putujući svetom, kao i o tome koliko je važno biti ljubazan i voleti jedni drugi. Nakon priča, Sveti Nikola bi pažljivo izvadio poklone iz svoje torbe. Za Maju knjigu o avanturama malih vilenjaka, a Marku loptu za igru napolju. Deca su sinula od radosti kada su dobili svoje male darove. Tom prilikom Sveti Nikola im je obećao da će se sledeće godine vratiti sa još više priča i poklona. Pre nego što je otišao, Sveti Nikola je ostavio i malo poklona za mamu i tatu u njihovim cipelama. I tako, dok bi zimske noći prekrivale selo i svetlo svećica obasjavalo prozore, deca su zaspala sa osmehom na licu, sanjajući o čarima zime, pričama Svetog Nikole i radosti koju su delili sa svojim roditeljima. A Sveti Nikola je nastavio da juri na svojim saonicama, da stigne i podeli poklone i drugoj deci.